Wasia nene museo wane motongo TV ngwatani ya mukamba nyeneta wa Steven Mwema ane kilungu cha wasiwa mwemi naende oyu tebako asila mbolu netala naende muthenyano wa munthe twinene akendo cha bata matunda alawema alawesa naende twetha twinene anthene wa uimi wa utandithia wa matunda kana ndo tono likanthene wa utandithia wa matunda kyo njo tusisia muthenyano wa umunthe kalibu nthene wa kilungu museo ene museo kalibo nikanda sethe Antoine ne amatunda ala twisa ala twandika hospitali ala ndo mebata na mobyo nimbo bya muno musaisa ngwenda omunthi utunena nsie upo wa uimi wa matunda na muno faida ya uimi wa matunda wasiani sana sindu ila ingi cia kuima mundu twanotete kana nduma kukethia ni memba me asovie. Okay, yes, tunene amatunda hii pe kendo gito input twase for example na sukuma ana mbemba okethia mbembe su ememe akela muthena okethia mbembe su no menyithia no menenga fertilizer no menenga maundu maingi meke bathukanio thini wa twase wa compare uimi wa matunda na uimi wa sindu ningi short term ni kiba kila kitena meno utono kwino na wikala wana withio Mombasa si mwile ukeso sioka ni kiba kila kitena meno muno thini uimi wa amba matunda kana sindu ningi cia vegetables mbene akisoma twana cha kundu kutatu twana cia sindu cia cia yeye tatu paundi wodo esikumane twe na ndemba kitongo na bunu bomuno aimengi mambe ya wemiwo mbena wemi usu wa sindu cia mia mi itatu undo ne boma mianga waya ndawa ya midudu na ndawa ya mbepo lakini mara maingi uyo suwa nonoa mundu nonoa nondo akwembwa be no samba muno na we na leba mbinge yani we nibe na input mindo ya leba nene na ukwati ndo ba we mwingine na sindu cia short term tutumi nondo akwembwa wewe ma uyambe ya na uitwa sokoni wewe alangi na moema emie na moikoma ni abuna wewe ndo wewe wabaluka ntupende kesa unono bo mamia uimi. Okay, na ila wano ando mini noaeka usioka ukaikwa ila sawa medium term medium term ni papai iyo sindu cia myaka ili myaka tatu na baba upe mbwa pe mbesa mbinga inge kweba yabange na ndwese hivi hapa yuko sema muno ndo mindo ndo kana mbwa ni yiya ndo yoka hivi osindu ile yisiaku sina bandita osiende na usia kwa hizo hivi hapa ndo kwa tombesa mbingi lakini muno ila muino weso bikabandu beta wa long term sindu ila ubanda oye wesotia mwana ukana mwesuko yupo ndo baba mbwa bena ilo byanzeo nawe bikabundo mbawese undo wa ilo so byasindu na baba imusemba ndo akwembwa uko hivi sindu cia bandiwe na sindu siendene sa emba nuyo bandie kana watiwa wetiwa sindu already si kusiende na kusia kwa twa cia kundu kutatu bena mawemi asu na mikenda wiso biki hapa nyumba wende na kwekata na kusoma ende wabika hapa nungwenda kuweta muno ndo akwembwa andu maingi mo kambani ni moneta faida wa kubanda sindu cia long term na twilikabu o faida hii nikana wese muno no abande matunda sindu cia long term kindu kimwe mundu wale chekwetha sure ni sure na kitha yake ni sakwa ni sure kitha yake ndiathwa ni nacho miaka 5 miaka 10 yokite yu maundu makitheka etha ukambane nintu kwenda wese andu mena matunda mangine mo banda matunda na maitetheka maundu makitheka ni mailito solviwa ukese andu mena title deed ukese etha pena mekwa na nimeze ni maanie mundu abanda kwake na kwese uteshure na kitheka chaku ni kindu kimwe kitonosi ya mundu ukese sindu cia long term ndane yeki anthini no wese ni wasia faidozo ni wawo no lwakwithiwa kundu kwingi kula tuyutabya andu bo wa bandi wa sindu cia matunda luke yo mando kwenda mbo mama utheu wa kitheka nundu mala maingi ndo tukeya ku ikundu tuka mundu aka invest kana akeke mbesa ciake thini akindu cha miaka mingi ona kungi ni withia kana ona ni kukwanwe kwa niwe lakini ndo faida ulo kwambia kwata thini kia matunda make Pai kabano ndio asia idaka isia niwe nae nisienda
icokelelo ingi na bau ni bakeyemwe ithoko na wala musibali ka ithoko hai kindu kisa kuendea kwa ndio tukulia mbwisa hivya uye university kana uyambiwa bana matunda mako wisa kwibia mbao kitaka peno thau museo na muno wina mabalwa alama ilite ala ni mon title deed ikenda wisa kwibia ndio sema ina vina na ila siambia kwimba yaite faida na muno andalama keye kubanda sindu cia muno masu ni mundu kusiasia usiatia pasa either atumie ibinda ila kwimba muku kana ibinda yoze kana esotia ciana ciake na also for security ya kitheka kina mindo kina ciao wa sindu ta isu ciuma mbeca pe bina muno kwisa kutwika ni ukiotewa ni mundu mundu onolo kwena nza no keta akona faida itwinene agendo kiwi wase wimi wa long term ni wimi wa ibina yokite ukakwata matunda maku mosio maku ibindani yokite tamuimi pe owaso itina mi tatu ngota sikuma ngota manana pe umesio na muikiyo kwa long term mundu what is the place of patience kana umesio uthetha siata then wa wimi no wa long term na muikiyo kana kendo kine bando yu lakini ngeso kiketha itina miaka tatu miaka na kwa uti kendo chao yu mukwata mbeza siao yu otono ne mwana mwele sandikana mwini ainge malikaba kwa kwambia ndo akwimba pe no mi tatu kwakwata mindo na mwe kana imbesa yimba simbingi no nase kwibina muno kukwito kokomana na mundu agakwia ukethia ni muthui na ikwa ni muthui wa kindu ta manana kitumi nije kwa na statistics ila siketwe manana ukwata cia wenda sokoni ibinena ukethia kutema mamangi no kuna jackpot lakini ndina wa usiao ukethiosu ndio mabalo kama lavamba twingi watie ila jackpot na ngise isune ya faida la wakuna hivyo lakini ndo ya kanondo wililikana mbesa ila wekiata na ndo sa kwebia yuko kutambia muno kwa mundu wa mindo wa short term kwebina muno ndo improvement ila si kombini ya communication omundu ni tuamba kwimba baba batenda manana na kuicha no manana kuma Kampala makokote wa batala mundu akwimba kwenda communication ando meo mama kila kebo na kila kingi ila mindo ila jackpot mundu wakaokethia no ute manana 11 kuma maana tano kavicha ngilile yuma tukaiko kila kebo fluctuation kana madhoa mayo vari muno ukebya mbasoko itesa ndo silingi mana monza yambata yiviko silingi mana na mana kenda ikasioka ingi ndo akwimba ando nemembe breme nande na mitandao na mema kila soko ndo iche na balabe mindo ko ila jackpot si ambesa mbingi na the same with but no kwata mbesa lakini ndo kwata mbesa ila mbingi sinambwa pundene utwana mindo mboka yuma ikauma kekoyo ikauma ona ketui kwena na balabe mindo balabe pena bala ikethetwe na vile kendo kenge ndo akwembwa aimi tema kwetela mbua na mwana maingi bete ndobo yi mitau ukeza kwebia onela twa asia ni kumu kwa ndi meona kingu mekwete chau mekwete mbokacio yukeza ibia kaina pena o museo wa kutuma wende na kuima lakini ila sia kutwika no kwatie mbeza mbinge iko so wasia mundu ethenda kuima sindino long term ile kuthena umisi wa kwatele mitation yes wale temba bangite na mulo mundu lo kulika ndini au mindo long term wale takwimba uima na wenda chau na wenda ukatesa eba ivya kuku twimba na thina muno ukia twimba na uya na ndo uya weza ivya mundu ni watholongania munda kutholongania munda ni kubanda maembe ukabanda machungwa ukabanda mayo ukabanda cionthe na yuwa mina kweko ise ndo cionthe ba ikindu kimba kitona oteka ta gilia na imwe na yu kila kimba kibo ni ya moyo no kwata moyo wakana ila tuilie ndo wa omundu aweta pema
Pea avocado manokio imeitwa asi ukacha ni namo nimbandite pea mayuma itwa manokio matishu ukacha ni namo lakini no uone kana imbesa ndimbawe nacio lakini no kwata ene kuyaniwa no kwata kuyaniwa nondo akwembwa isi nduzo ndawe lakini ke biashara ni bandu imbwa abikie so ela wenda utika mwimi wa matunda wale kwetha wena strategy bwana ndanika ndawe setha no tete kanondo wazia no na kwetha no we maana no kwata mbesa na weta bandu wata mukangilia na kwesetha wale kwetha bangithiti ata wesetha ibindela mausia meoka uketha wena mbesa ukesetha ni mambe obandite mambe asu no otho singiliana ethani avocado no otho singiliana ngilima neli ibinda yokete wale kwetha wena mubango bwana wangu la wimba musio wa ndina wimi wa matunda ni kwamba ndo wamba imba wese withina kindu kimbaka ikibikeba na wenu kule tiata lamu nikenda ngwate mbesa hii na ile kupanda avocado miana nikenda ngwate mbesa hii na ile kupanda fix siana hata ndo kumba vela tumeta level ya kwamba yu ambio kwa tafaita mudhei na muno kwa mfano mbona wenda upande kindu masunga amekwetwa fix na yo sai tesi ndula sio mbengi ile siende kani fix ukethia ni bwina sio ni wailo manai ni panda ibike maana hata kwa mfano fix ni wailo panda na 250 kwa ekomwe na uyamba ngamabuku ile sio sikane ngai chao sikane ngai chao chi 250 yuno pengi mundo koka kabano ke sai thai ona wata maisha magu maina bindu kama ile ondo manailie mwana no wendie kwa MCA kenda umandie mbasari na ndo zaidi wita mwemi lakini spado tina no kusema niti kwa utwenda ukesaidia niweka niweka hesabu yumne sala palawi nito tabanite muno tukatabia imikana kionza kila uenda kupanda ambia utanamba ikuwe panda ambia mamba market na ndukasie aibia ndumoka akuwa paduka nya mundu ukakuwa kate na mundu la uwa akatumia yuno mala maingi andala tu meta thoi membwa magita kuka nene sita ila meta wa ndio ndo meta lakini tumeta wa middleman mundu akatekate ula uka kukuya na wosu ni womi na mwimi ndo akwemba ku make ashwa kuya na ni kenda wekara tuithio muone bino tukosisia matunda la tutona kuima na pia tuisisia nzia sike badukani ondo utona kuweka nikenda wesetha no afaidika kumana na biashara no wa matunda musezia mutongo TV ngwatu ya mukamba yanita wa Steven Mwema atu ambao semba uthio muone mukuve thine wa kilungu cha wasya wa mwemi ni ithia sitovete Musezia ni twasiokethia mutongo TV ngwatu ya mukamba ni kilungu cha wasya wa mwemi neta wa Steven Mwema ni tala ina Silambo Lord mutaalamu wa uimi na toya sia maundu ma nasari na ende nicho kitumito kwa ngewa ya matunda nundu ekala na matunda kila muthenya na ende uyuni andazo sisie methemba ikipathukanio ya matunda tunosa kwa ukamba itasie netwa nene angiliana nenda after season yoka ya matunda ngeke angiliana mubuko matunda ala matono mbicha kwa kamba musaisia sio twithukiani sio mundu kana twene no wa ulutwa makumi la uibana matunda chambe ni kunene au wa ukamba witu ni wasua wesiwa yingi na kwe matunda alama ile itakwembwa maibandwa ibinda ya kokwitu chakele ukamba witu we bakumi na main na capital city ila itawa ilobi kwa oni twalete imbato ya tuite kandi banda nja kwimba pala to ni bakumi na mindo communication ya ukamba witu ni nzeo ndo akwimba kutena malelo maseo na ni twalete kwimba twe mambe kubicha sindu sito na nikenda wisa kwithia ni wa banda matunda matono ku tebia chambe ni kwimba wisisia matunda ala ubanda utoma ubanda tameana ata ikenda wimbo na orchard kana wimbo wase no banda kila kingi odu wetie kubulanya matunda haya naya kuyotethia muno chambe ukemba uimatha soko sia matunda asu kilemwe na cha keli
i volume kana wingi nduke mwa wina guo mbesa cia matunda cikwatikana ni wingi ukeza kwithia ngali yoga kwa kunitwa makusu isi ni kutwa kutua matunda makauswa ngalini na ukeza ithia ni watwa kwitu kamba twina mithemba ile ya ubyobu wa sua twina kuyemani kula ni kwemba kuthithu no kaithia kwina nzebe na twina kundieni kula ni ku plain kana kutindi malu na kula kutindi malu kwingi kwitu kwina muthanga muna ula witawa ni muthanga wa yumba kwa kwena na bala utwite no ile kubana muti wona ni wailite na nutwa makuyania ba ukiania nesa kondo au ngenda usaidia toa nyama tunda maituma kubanda kuya ulu na kuyambi mbo wikimani kana bandu batithuna kana bandu besilanze bembingi nutwa makubanda kendo ta matunda alame kwetu avocado ni kiye kwemwa ni siwathila iko no twetwe kana ubyubu wa nthi nwende na kuongeleka already nitwambie kuona kundu kungi matunda asuma avocado maisindwa nundu ubyubu na nundu akwemwa ni bathi paina ni batindi malu baina nzebe kondo wa uni tukuona future ya avocado then ya kundu kuko tindi malu na kuko embe ndemba yevo kwa vindane yema avocado ni makaiya kwita malamu no na kwita malati ndo akwimba ina kiwo ita malanu ndo ito makomesya ubyobuosu na alama malame opituka alame no tweka ngondu ingondu icio kaiyia ne yoma yu ukesa kwithia mbwane mutu bandete uyenda ukunenga wetelete eupikisia matunda ta yene ikaonenga matunda 50 kana 20 na babu ifya sala kwone ngukulya aimi alame kundu kula kutolu asuni mama elete kwekaniwa na sindu ta avocado kesa dia mabanda ni weta kundu ta boni klongo ibeti kangundo ene na ona campus area no sia matongolo ko yakimani so avocado la ina type siba avocado kwena ile sila sieni sekwenda kamuno pe na fuete na kwena has na fuete ni sekwenda kamuno ni sekwenda kamuno bande kimani tubande ko yakimani pe ingi pe tunda ingia kimani kwa na sindu tanzabibu na kwa na sindu tahepo ila itona kwa atiania lakini ni mwetie na za wami wakendo enda nacho ukila ki kwa tembesa mbingine avocado enda na kiu okay tule kuya kundu kutindi malumu no twenda andu mapande sindu tamba fixi nondo akwemwa miaka 5 mithelu twina tubanda mba masungwa kuku Machakos nondo akwemwa kuna kuthithu no lakini yu obyobu la wiko umonde ona kwauga nukukeyo byoba ukesa ithia fixi nicio itwa kumisa chao itwa kumisa obyobu la wiko fixi ni moto wa suani na neni cia ni mwisika na kula kwina ubyubu mwingi ni wewe kwekanesa ndienda kuweta lakini onandu ni babikie bandu mewa beza cia fixi sinzi omuno weza kwithia ona ni meutema meutema yembe makeki ya fixi kuni kuona yemonete be tena faita kila kingi kwenda kuweta yulo ila wa miteno ila wa mba mite ya hiyo banda seedling no sio muno musiaisia ukamuva mite chambe na weta wimbo yuma musi ona bado ndo yanisia emite wimbo yaitienda ngabanda fix mana ile kana ngabanda yana imwe ibonga ongamela ona bado wimbo yuna imbesa wambe sabale we saidi anuisi bala wendete yuendo woganga wane ya ku manda bala we kuwa ningwenda wimbo we moyo muno nundo akwemba na mwandela moni kana ba nasari sina mbesa kana be mbesa nundo ando mekwenda miti mekiye kila muthemba weza kwithia mundu yo kukuya mutu no kwatani nasari avocado no ngwatanie na akiona wende sik akwatanitia chao kana fixi no ngwatanie na okamukula bala umisia fixi nundo bai bandu be fixi ngo ndo saidia pena mekanile mingi ite kwekanesa chambe
imba wisi wendete pandu be nasari itona kumya kana kusovya miti yitikilika mawo maingi me ututhenia sana ta avocado aina ingi ni maambitwe mavalukite muno ukawa miti na yabika mundani yanangika yuma ndiza bya na okulia ndebo nundu la wa kutene muumaniwe keke umana na kwimba andu avesi no meta ile kwimba maile kwika na mayekweka mawowo mbema miti ino ya kubanda mauma nasarini na ni matu amako control wa nasarini nundu akwimba andu embo mundu si wa nasarini oisi undu wa ile kweka lakini andu ingi methi makosa kathangu kathia akekiangi die kosa bundu no ikaewa kau ikaewa muthanga na ikiwa kigu na yana na ikwatanwa kila gikwatanisie ki ndisi chao na wa muimi ukamana ila yambe osya yo gakulia na tunda yako kwa iliata na nimba kuno muno munene muno kwa muimi nundu nuko kethia muimi ya matunda la wesi watavitwe no la muteye timo na yupo undu bawe mundu andu angi makayo no kola uimi wonda upa agakola nikenda unewe balua wako ika wako na we wa nasari pe maundu ala utapagwa waile kwikana na muthanga na waile ite kusuvia ikenda wisaidia hapa thina yundu wa maundu na thikula kwe muimi na kiu ndicho kituma wisa kwithia no wana wa balua wako kuna we wa nasari muthanga no suvitwe no ka kiwa sindu ila selite nikenda sindu isu wisa kwithia ina twa muimi nundu tuonete upaluku mwingi muno mundani ukaithia mundu no matunda tangilie mwana ndo saithia ona maana ni makwa na atiwa emukuniku ngoo na ona niwe atendo kuna faida su nikwithiwa niwe akuno muno kwou ai miningo muthuria nikenda wisaithia ni twaimana sindu cia ilite na sindu ito no twete faida ukambia na mbeo ila sitikilikite iteno wau mara maingi ndutoma kumama muteu wino wau kana teno wau thine ya nasari nundu kamutike mbake kanini no wau ndemba au na ingeva lakini wao no ikuinge vya mundani kwako kwa mfano avocado nike yakwa nike nduketa wau ke yokwata ime kambia kwa na uiti ula wailete waila kuiti wa nasarini uiti ula wailete waila kuiti wa nasarini nembo wathi wo ba kwa mundu utena utwika wa muthembosu pa mundani no isa kuona na musia kuikwa ingi yuma anduisa hivi andwina ndwese undu waileta kweka nuto amota jaribu kunianda wabu lakini pe vina muno nundu uwa wimbe na me ya itunda vivi vile uipanda emwaninga waya kubanda maembe sisi maembe alama twana kwimwe matwana kuka ibinda ila alange mateko nikenda wisa kwithia wa ketha nuto no kwata faida museo kana nuto no tatho wa musea ngombe wa ila kwimwe ama ingi na kila region ya Ukamba maembe ala membwa mayendesa kwi maembe matwana omesa mbepo na kwi maembe masuani na wathiko wani waile kumana alama ile tokuvandwa ibindani ya kwako na kila kingi ni kila ni wetie wimbo wisi wingamila vampina uiwa uvandi wako wa muti usu tuteobulania mundani ukaitha twakita kuthokoania munda wina sindu cionthe lakini wisaithia muimi ndokwata mbesa ila ciailite so ndoto ya muthia ya muimi wa matunda utonyo mwata kila ngwena ni wete ni kana faida ula utona wa uimi ula woneka nthini ya matunda kwana na sindu ni wetie cia sua na kwana undu ni wetie kana tukubini wa bala soko uimi ula wina mindo wina faida muno kwito ni uimi wa matunda na ni utone kuta matunda maku nemba no sindu ile ingi wenda nemba no mbemba na mboso ukeza kwithia nuru makuwa nundu wina kwati kwa ndi weta aimi tusisie uimi wene pala ngokela na kwimba we muimi ti kwimba ni we maana liembe nundu kiuni cho ndo ingi makea we wa nasari we muimi utesa ndawa cia meunda we muimi transport ya matunda mundani we muimi andu asu wonde ni tumatalata aimi
ati lazima wimbo wina mkitheka kana wina kitheka kendo twike mwenyi mundu lo kwatana cia matunda usune mwimi na ne mwimi umola mwive kumbe wa onola mwimi wa wina munda kwa ni asiati miana libo na kwe miana mingi ona nasari kwe miana mingi muno uroma kukwatila bau andu saidi ya wewe mini pyo. Okay. Muthia mundu wenda kuonana na gwe tonda gukwatia ata masito makwa nita wasila wa mbulu na nini mbwatala na masako na nitnabe Mombasa nundu akunenga aimi miti na namba cia kwa simu ni 0710 78 73 0710 78 73 75 kana 0754 30 5544. Asante. Musaisia Mutongo TV ngwatani ya mukamba nyeneta wa Steven Mwema ne muthia wa kilungu cha wase wa mwemi de twanene ahirwa matunda ni kwatene watetheka tuthe naingi kwa ndani kwa mwei.